mu ntangiriro z'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka w'2024 umutwe w'abanyapalestine urwanya ubutegetsi bwa Isiraheli Hamas wavuze ko wahisemo Yahya Sinwar nk'umuyobozi mukuru wawo w'ishami rya politike. Yabaye umuyobozi mushya w'ibiro bya politike nyuma y'icwa rya Ismael Haniyeh wiciwe muri Iran mu kwezi kwa karindwi muri uyu mwaka. Uyu Yahya Sinwar yahise azamuka mu ntera ku rutonde rw'abo Isiraheli yashakaga kwica. Yahise aba numéro ya mbere ushakishwa na Isiraheli. Ibi bamaze kubigeraho. Uyu nawe Isiraheli yamaze kumwica. Isiraheli irimo irabigenza ite ngo ikomeze kwica abayobozi b'abanzi bayo? Uyu we bamwishe bate? Kuva mu 2017 Yahya Sinwar yabaye umuyobozi wa Hamas mu gace ka Gaza. Ubu yaramaze amezi 2 ari umuyobozi w'ishami rya politike rya Hamas. Bamutoye nyuma y'uko abayobozi ba Hamas bamaze iminsi 2 i Doha muri Qatar bagirana ibiganiro ku kigiye gukurikiraho nyuma y'icwa ry'umuyobozi w'uyu mutwe Ismael Haniyeh. Abayobozi ba Hamas bamutoye 100%. Bamutora bari babizi neza ko afite ibyago byinshi byo kwicwa na Isiraheli, ariko bagomba kuba batari bazi ko biri hafi kuri uru rwego. Ingabo za Isiraheli zari zimaze umwaka urenga zihiguye umuyobozi wa Hamas. Yari yaraburiye muri Gaza nyuma y'ibitero byo ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 mu mwaka ushize. Yahya Sinwar yari afite imyaka 61 y'amavuko. Bivugwa ko yamaraga igihe kinini cyane yihishe mu ndake munsi y'ubutaka, ari kumwe n'abarinzi be bwite hamwe n'imbohe z'abanya-Isiraheli yakoreshaga nk'agakingirizo. Gusa amaherezo muri iki cyumweru yahuye n'iherezo rye ubwo yacakiranaga n'ingabo za Isiraheli zari zirimo gukora uburinzi mu majyepfo ya Gaza. Abari bamurinze bari bake kandi ngo nta mbohe za Isiraheli yari kumwe nazo noneho. N'ubu hari amakuru agisohoka, ariko kugeza ubu ibi nibyo bizwi ku yicwa rye. Ikintu gitangaje muri iyi nkuru ni uburyo uyu muyobozi wa Hamas yishwe, ariko abasirikare ba Isiraheli bamwishe ntibamenya ko bishe umuntu ukomeye. Igisirikare cya Isiraheli kivuga ko unité ya brigade bita Bislamash ya 828 yari irimo igenzura hitwa Tal al-Sultan, agace ko muri Rafah, hari kuwa 3 w'iki cyumweru. Iyo unité y'abasirikari ngo yabonye abarwanyi 3 ba Hamas. Abo barwanyi batangira kurasana n'izo ngabo za Isiraheli. Gusa abo barwanyi 3 ngo barishwe. Kugeza ubwo ngo nta kintu kidasanzwe cyabonekaga muri iyo mirwano, kandi abo basirikare ba Isiraheli ntabwo bagarutse aho ngaho kugeza ku wa 4 mu gitondo. Kuri uwa 4 mu gitondo nibwo ngo abo basirikare bagarutse baza kugenzura abo bishe. Umurambo umwe muri abo bishe ngo basanze usa cyane n'umukuru wa Hamas, Yahya Sinwar. Uwo murambo ariko wagumye aho ngaho uko wari umeze kubera ubwoba bw'uko hashobora kuba hari imitego. Gusa bawuciye igice cy'urutoki bacyohereza muri Isiraheli ngo gipimwe. Nyuma uwo murambo nawo bawuvanye aho ngaho bawujyana muri Isiraheli ku wa 4. Daniel Hagari, umuvugizi w'igisirikare cya Isiraheli, yavuze ko izo ngabo zitari zizi ko uwo zishe ari umuyobozi wa Hamas. Yavuze ko abasirikare babonye abo bagabo 3 biruka bava mu nzu imwe bajya mu yindi, batangira kurasana mbere yuko bicamo ibice. Uwo baje kumenya ko ari Sinwar yirutse wenyine ajya muri imwe mu nyubako maze aza kwicwa nyuma yuko avumbuwe na drone. Nta mbohe nimwe yari kumwe nayo. Ubundi bikekwa ko yabanaga n'izo mbohe nk'agakingirizo, kandi uko yabonetse ngo byerekana ko yaba yarariho agerageza kugenda nta muntu umumenye, cyangwa se yari yatakaje benshi mu bamurindaga. Yoav Gallant ni minisitiri w'ingabo wa Isiraheli yagize ati Sinwar yapfuye ananiwe kandi yiruka. Ati ntabwo yapfuye nka komanda, ahubwo yapfuye nk'umuntu wiberagaho ubwe. Ati ubu ni ubutumwa busobanutse neza ku banzi bacu bose. Amashusho ya drone yatangajwe n'igisirikare cya Isiraheli ku wa 4 mu ijoro yerekana iminota ya mbere gato yuko Sinwar yicwa. Ni amashusho yafashwe na drone yanyuraga mu madirishya y'inzu zashenywe iza kugera ku mugabo wipfutse mu maso. Yari yicaye mu ntebe mu igorofa ya mbere y'inzu yuzuyemo ibisigazwa by'ibyangiritse.
uyu mugabo wasaga n'uwakomeretse yahise atera iyo drone igisa n'inkoni yari afite mu ntoki, maze video irangirira aho ngaho. Iyi video iri kuri internet. Kuri uyu wa kane nimugoroba nibwo Isirayeli yatangaje ko irimo gusuzuma ko bishoboka ko Ismael yiciwe muri Gaza. Hashize iminota mike batangaje ibyo, amashusho yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga agaragaza umurambo w'umugabo usa cyane n'umukuru wa Hamas Yahya Sinwar. Yari afite ibikomere byinshi cyane mu mutwe. Kuri uyu wa kane nimugoroba nibwo Isirayeli yemeje ko Sinwar yakuweho. Babyemeje nyuma yo gufata ibipimo byose biza kugaragaza ko uwo bishe koko yari Yahya Sinwar. Minisitiri w'intebe wa Isirayeli Benjamin Netanyahu yahise avuga ko ikibi gikuweho, ariko aburira ko intambara ya Isirayeli muri Gaza yitararangira. Mu gihe Sinwar aticiwe mu gitero kimugambiriye, ingabo za Isirayeli zivuga ko zimaze ibyumweru zikorera muri ako gace aho ubutasi bwavuga ko ashobora kuba yihishe. Sinwar yari amaze umwaka ahigwa bikomeye na Isirayeli, kandi nawe igitutu cyari cyariyongereye kuvaho abandi bakuru ba Hamas barimo Mohammed Deif ndetse na Ismael Mwanafunzi wari umuyobozi wa Hamas mu bya politike bitwaga. Mu itangazo, ingabo za Isirayeli zavuze ko ibitero byazo mu byumweru bishize mu majyepfo ya Gaza ngo byaburabuje ingendo za Yahya Sinwar bimugeza ku iherezo rye. Kwica Sinwar byari intego ikomeye ya Isirayeli, ariko iherezo rye ntabwo risobanuye kurangira kw'intambara muri Gaza. Ibi ni nabyo byemejwe na Minisitiri w'Intebe wa Isirayeli Benjamin Netanyahu. Mu gihe Netanyahu avuga ko bahamije intego, yasubiyemo ko intambara ikomeje, aho bashaka kurokora imbohe zigera ku 101 zigifitwe na Hamas. Ati ku miryango y'abakiri imbohe ndagira nti iki ni igihe cy'ingenzi mu ntambara. Ati tuzakomeza gukoresha imbaraga zose kugeza abanyu mukunda, abacu dukunda bari muhira. Muri Isirayeli imiryango ifite abayo bagifitwe na Hamas ivuga ko ubungubu yizeye ko agahenge kagerwaho maze ababo bakanarekurwa. Dore impamvu iyi miryango yizeye ko nyuma y'urupfu rwa Sinwar none ababo bashobora kurekurwa hakaba hanabaho ibiganiro by'amahoro. Mu nama y'abayobozi ba Hamas yabereye i Doha mu kwezi kwa munani ikanashyiraho Yahya Sinwar nk'umuyobozi mushya wa Hamas, hanaganiriwe ku zindi ngingo zirimo nibirebana no kuba ibiganiro by'amahoro byashoboka. Iki gihe hari n'abandi bayobozi bashya ba Hamas bashyizwe mu myanya, ariko hashyizwe ahagaragara amazina abiri yonyine, Yahya Sinwar na Mohammed Hassan Darwish. Uyu nguyu yagizwe umuyobozi mukuru w'inama nkuru ya Shura. Shura ni urwego rutora biro politike ya Hamas. Gutora Sinwar byari ugutanga ubuhamya kuri Isirayeli n'abayifasha. Byari ubutumwa bukomeye kuri Isirayeli. Bishaniye kandi yari umuntu woroheje washakaga amahoro. Ubu bagomba guhangana na Sinwar n'ubuyobozi bwa gisirikare. Ubu nibwo butumwa itorwa rya Sinwar ryari risobanuye. Kubera iki Isirayeli bayitegaga Sinwar? Uyu mugabo yarakaze bingana iki? Mbere y'urupfu rwe Ismael Mwanafunzi yabonwaga n'abadiplomate bo mu karere nk'umuntu ushyira mu gaciro ugereranyije n'abandi muri Hamas. Rwose uyu Ismael Mwanafunzi yabonwaga nk'umuntu uzagira uruhare mu kurangira kw'iyi ntambara, ariko Yahya Sinwar we yari umwe mu bahezanguni bakomeye cyane muri Hamas. Ibyo kumvikana na Isirayeli ntabwo yigeze bikozwe na rimwe. Icyo yashatse kuva kera nuko Isirayeli isenywa ikavaho, igihugu cyitwa Isirayeli nticyongere kuvugwa mu bihugu bigize isi. Kwanza kuri we Isirayeli ntabwo yakabaye yarashinzwe mu ntangiriro. Kugeza ku wa gatatu ubwo yitwaga Sinwar yarayoboye urutonde rw'abantu bashakishwaga na Isirayeli. Inzego z'umutekano za Isirayeli zemeza ko yateguye umugambi wose ndetse n'ishyirwa mu bikorwa ry'ibitero byo ku itariki ya 7 y'ukwa 10 mu mwaka ushize. Byahitanye abantu barenga 1200 naho abagera kuri 251 bagashimutwa bakajyanwa muri Gaza. Bamwe muri bo ni nabo yakoreshaga nk'agakingirizo. Nyuma yo gutorwa kwe, Isirayeli ntabwo yarindiriye, yahise ivuga ko itazatinda kumwikiza. Ishyirwaho ry'uyu muterabwoba ukomeye Yahya Sinwar nk'umuyobozi mushya wa Hamas usimbuye Ismael Mwanafunzi
ni indi mpamvu ikomeye yo kumwikiza vuba cyane no mu nzira yo guhanagura uyu muryango mubi ku isi. Uwo ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Isirayeli Israel Katz wahise abyandika kuri X. Uyu mugabo yari mu bipimo bya Isirayeli. Igihe cyose bari kuzabonera amahirwe yo kumwica, bari kuzahita babikora. Gusa nuko babikoze nabo ubwabo batabizi. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Anthony Blinken mu kwezi kwa gatandatu yavuze ko Ismael atigeze agaragara mu ruhame kuva ibitero byo mu kwa 10 mu mwaka ushize byaba, bikavugwa ko yihishaga muri Gaza mu nzu zo munsi y'ubutaka. Iki gihe Blinken yavuze ko Ismael ngo aba mu nzu y'amagorofa 10 yo munsi y'ubutaka muri Gaza. Yarabizi neza ko umutwe we uri ku isoko. Yitwa Yahya Ibrahim Hassan al-Sanwar. Yavutse ku itariki 29 y'ukwezi kwa 10 mu 1962. Ismael yavukiye mu nkambi y'impunzi ya Khan Yunis muri Gaza. Iyi ni inkambi yari yowe na Misiri mu 1962. Yavukiye mu muryango wari warirukanywe cyangwa se warahunze agace ka Ashkelon mu gihe cy'intambara yo muri Palestine mu 1948. Iyi ni intambara ya Isirayeli y'isi y'ubwigenge. Ismael yarangije amasomo ye muri kaminuza ya Kiislamu ya Gaza, aho yakuye impamyabumenyi ihanitse mu rurimi rw'icyarabu. Kubera gushinjwa gutegura ishimutwa n'iyicwa ry'abasirikare babiri ba Isirayeli n'abanyapalestine 4 mu 1989, Yahya Ismael yakatiwe igihano cy'igifungo cya burundu na Isirayeli. Gusa yafunzwe imyaka 22 kugeza arekuwe mu bandi banyapalestine 1026 mu gihe cyo kugurana imfungwa na Isirayeli mu 2011. Mu 2017 Yahya Ismael yabaye umwe mu bashinze ikigo cy'umutekano cya Hamas. Mu kwa 9 mu 2017 Ismael yashyizwe ku rutonde rw'abaterabwoba bashakishwa na guverinoma ya Amerika ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Mu kwa 5 mu 2024 Karim Khan, umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha, yasohoye impapuro zo guta muri yombi Yahya Ismael kubera ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu mu rwego rw'iperereza rya ICC muri Palestine. Igihe Ismael yari muri gereza mu gihe cy'imyaka 22, yari abizi ko yakatiwe igifungo cya burundu, ariko yashoboye guhindura imico, yiga amasomo arebana n'imiyoborere, yiga kandi amenya kuvuga neza no kwandika ururimi rw'igiheburayo abinyujije kuri programme zo kuri internet, kandi yize cyane amakuru yose yo muri Isirayeli kugira ngo yumve neza umwanzi we uwo ari we. Ari muri gereza yandukuye amateka y'urwego rushinzwe ubutasi muri Isirayeli rwa Mossad, ashyira mu cyarabu izo nyandiko aziha abagenzi be bari bafunganywe ngo bumve neza kandi basobanukirwe umwanzi wabo, banamenye uburyo akoresha mu kubarwanya. We ubwe yitaga impuguke mu mateka y'Abayahudi, yabangaga cyane. Bashakaga ko gereza yatubera imva, urusyo rwo gusya imibiri yacu, ariko baribeshye. Imana ishimwe kubera ko hamwe no kwizera gereza twayihinduye aheraho gusengera hamwe n'amashuri yo kwigamo. Niko rimwe yabwiye abamushyigikiye. Hari video ye yigeze kwamamara cyane ateruye akana k'agahungu gafite imyaka nk'3, yagahaye imbunda ayegafatisha neza nkaho kiteguye kurasa. Ibi yabikoreye imbere y'imbaga y'abantu, bisa no kwereka abo bantu ko bakwiye gutoza abana babo kurwanya umwanzi wabo bakiri bato, kandi bakitegura gukora byose bishoboka birimo no gutanga ubuzima kugira ngo bababaze umwanzi wabo. Mu isaka ryigeze kubera muri gereza Yahya Ismael yari afungiyemo, abarinzi bigeze kumusangana igitabo yandikishije ikaramu. Yari yararangije kucyandika mu mwaka wa 2004. Ni igitabo yise Ihwa n'ukwiyurura. Ni igitabo cyagaragazaga ubuzima bwe ndetse n'abanyapalestine barwanyije Isirayeli igihe kirekire. Iyi nkuru yo muri iki gitabo ivuga kuri Ahmed, umuhungu wihaye Imana wo muri Gaza, wayoboye ibitero byinshi kuri Isirayeli mu gihe cy'intambara y'Abarabu na Isirayeli mu 1967. Kopi imwe y'icyo gitabo yashyizwe hanze
ndetse iki gitabo kiri mu isomero ryo kuri internet rya New York Times. Mu kwezi kwa kabiri mu 2017 Yahya Sinwar yatorewe mu buryo bw'ibanga kuba umuyobozi wa Hamas mu karere ka Gaza, asimbura Ismael Haniyeh wari ugizwe umuyobozi w'ishami rya politike muri Hamas. Mu kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka yashyizeho komite nyobozi igenzura Hamas mu karere ka Gaza, yanga kugabana ubutegetsi n'ubuyobozi bwa Palestine i Ramallah. Sinwar nta na rimwe yigeze akozwa ibyo kumvikana na Isirayeli. Yahamagariye abarwanashyaka ba Hamas gufata abasirikare benshi ba Isirayeli, bamwe bakabica, abandi bakabakorera ibikorwa mbabazamubiri, abandi bakabagira imfungwa. Mu kwezi kwa 9 mu 2017 mu Misiri hatangiye ibiganiro bishya by'ubuyobozi bwa Palestine, maze Yahya Sinwar yemera gusesa komite nyobozi ya Hamas muri Gaza. Vuba aha yacecekesheje amajwi akomeye muri Gaza ashyigikira igitekerezo cyo witwa Mohammed Deif tuza kuvugaho mu kanya, nawe waje kwicwa, igitekerezo cyo gukoresha imiyoboro yo munsi y'ubutaka bakinjiza abasirikare ba Hamas muri Isirayeli. Gusa uyu mugambi Isirayeli yaje kuwuburizamo. Uyu niwe mugabo wayoboraga Hamas. Yagiye ku butegetsi bwa Hamas hariho ubwoba bwo kwaduka kw'intambara hagati ya Iran na Isirayeli. Agitorwa ubu bwoba bwahise burushaho kwiyongera. Mu bayobozi bakuru batandatu ba Hamas, 4 muri bo kandi bakuru barishwe, ubu hasigaye 2 bonyine. Umva amazina yabo, abishwe ndetse n'abakiriho. Ismael Haniyeh, uyu yari umuyobozi mukuru wa Hamas kugeza igihe uyu mutwe wemezaga ko yapfiriye muri Iran ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 7 muri uyu mwaka. Nk'umunyamuryango ukomeye w'umutwe wa Hamas mu mpera z'imyaka ya za 80, Isirayeli yafunze Haniyeh imyaka 3 mu 1989 ubwo hatangiraga imyivumbagatanyo ya mbere y'abanyapalestine kuri Isirayeli. Nyuma yajyanywe mu buhunzi mu 1992 ku butaka butagira nyirabwo ku mupaka wa Isirayeli na Libani hamwe n'abayobozi benshi ba Hamas. Amaze umwaka mu buhungiro yaje gusubira muri Gaza. Mu 1997 Ismael Haniyeh yagizwe umuyobozi w'ibiro by'umuyobozi mukuru mu bijyanye n'idini mu mutwe wa Hamas, bityo arushaho gukomera. Haniyeh yagizwe minisitiri w'intebe w'ubuyobozi bw'abanyapalestine mu 2006 abigirwa na Perezida Mahmoud Abbas. Hari nyuma y'uko Hamas yegukanye intebe nyinshi mu matora yo ku rwego rw'igihugu, ariko yaje kwirukanwa kuri uyu mwanya wa minisitiri w'intebe nyuma y'umwaka umwe wonyine Hamas imaze kwirukana ishyaka rya Fatah rya Bwana Abbas mu ntara ya Gaza mu gihe cy'icyumweru kimwe cy'urugomo rwinshi rwahitanye abantu benshi. Haniyeh yanze iyirukanwa rye, avuga ko ritakurikije amategeko. Ashimangira ko guverinoma ye itazareka inshingano zayo mu rwego rw'igihugu, inshingano zo kurengera abanyapalestine, maze akomeza gutegekera muri Gaza. Yatorewe kuba umuyobozi w'ibiro bya politike bya Hamas mu 2017. Mu 2018 Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yavuze ko Ismael Haniyeh ari umuntu ukora iterabwoba. Yaramaze imyaka myinshi aba muri Qatar. Uwamusimbuye amaze kwicwa n'uyu nguyu Yahya Sinwar, uyu wishwe. Yavutse mu 1962. Niwe washinze ishami rya Hamas rishinzwe ubutasi rizwi ku izina rya Majd. Ni ishami ricunga ibibazo by'umutekano w'imbere, rigakora iperereza ku bakekwaho kunekera Isirayeli kandi rikanahiga bukware abashinzwe iperereza n'inzego z'umutekano za Isirayeli. Sinwar yatawe muri yombi inshuro 3. Nyuma yo gufatwa kwe ku nshuro ya 3 mu 1988 yakatiwe igifungo cya burundu twabivuzeho. Gusa yaje kuba mu mfungwa z'abarabu b'abanyapalestine 2026 zarekuwe na Isirayeli kugira ngo hafungurwe umusirikare wa Isirayeli wari umaze imyaka irenga 5 afunzwe na Hamas. Sinwar yasubiye ku mwanya we nk'umuyobozi ukomeye muri Hamas, maze agirwa umuyobozi wa biro politike y'uwo mutwe wa Hamas mu ntara ya Gaza mu 2017. Mu 2015 Amerika yamushyize ku rutonde rwayo rw'abakora iterabwoba mpuzamahanga. Undi muyobozi wa Hamas wari ukomeye wishwe ni Mohammed Deif. Mu mpera z'ukwezi kwa 7 nibwo igisirikare cya Isirayeli
cyemeje ko uyu mukuru wa gisirikare muri Hamas Mohammed Deif yiciwe mu gitero cya Isirayeli cyo mu kirere cyabereye muri Gaza muri uko kwezi kwa karindwi. Igisirikare cya Isirayeli cyavuze ko cyarashe Deif mu gitero ku gipangu cyo mu gace ka Khan Yunis ku itariki ya 13 y'ukwa karindwi uyu mwaka. Mbere y'uko Isirayeli ivuga ko yamwishe, Mohammed Deif yarayoboye ishami rya gisirikare rya Hamas rizwi ku izina rya Izz al-Din al-Qassam Brigade. Abategetsi ba Isirayeli baramufunze mu 1989, nyuma aza gushinga ishami ry'abarwanyi yise al-Qassam rigamije gufata abasirikare ba Isirayeli. Amaze kurekurwa yagize uruhare rukomeye cyane mu gikorwa cyo kubaka imiyoboro yo munsi y'ubutaka yatumye abarwanyi ba Hamas binjira muri Isirayeli bavuye muri Gaza. Deif ni umwe mu bagabo bashakishwaga cyane na Isirayeli, akaba yarashinjwaga gutegura no kuyobora ibikorwa byo gutega ibisasu muri bisi byahitanye abanya-Isirayeli babarirwa muri za mirongo mu 1996. Yanashinjwaga kugira uruhare mu ifatwa n'iyicwa ry'abasirikare batatu ba Isirayeli hagati mu myaka y'1990. Isirayeli yamufunze mu mwaka w'2000 ariko atoroka gereza igihe hatangiraga imyivumbagatanyo ya kabiri y'abanya-Palestine kuri Isirayeli izwi nka Intifada. Kuva icyo gihe ntabwo yajyaga aboneka. Hariho amafoto ye atatu azwi. Imwe ni iya kera, iya kabiri yafashwe yipfutse mu maso, naho iya gatatu urebye n'igicucu cye gusa. Muri make ntabwo bari bazi uko asa. Igikorwa gikomeye cyo kugerageza kumwica cyabaye mu 2002. Deif yararokotse ariko hatakariza ijisho rimwe. Isirayeli ivuga ko yatakaje n'ikirenge n'ikiganza kandi ko yari afite ikibazo cyo kuvuga. Inzego z'umutekano za Isirayeli zongeye kunanirwa kwica Deif mu gitero cyagabwe mu ntara ya Gaza mu 2014, ariko zica umugore we n'abana be babiri. Undi muyobozi wishwe ni Marwan Issa, umuyobozi mukuru wungirije w'ishami rya gisirikare rya Hamas rizwi nka Izz al-Din al-Qassam. Yiciwe mu gitero cy'indege cya Isirayeli mu kwezi kwa gatatu mu 2024. Ibi byemejwe na White House. Uyu muyobozi wo hejuru mu bya gisirikare yabonwaga na benshi nk'inkoramutima ya Mohammed Deif. Mbere y'amakuru y'urupfu rwe yari ku rutonde rw'abantu Isirayeli yashakishaga cyane, kandi yari yarakomeretse igihe Isirayeli yageragezaga kumwica mu 2006. Ingabo za Isirayeli zamufunze imyaka 5 mu gihe cy'imyivumbagatanyo ya mbere izwi nka Intifada ya mbere kubera ibikorwa bye muri Hamas. Ubuyobozi bw'abanya-Palestine bwamutaye muri yombi mu 1997, ariko aza kurekurwa nyuma ya Intifada ya kabiri mu 2000. Indege z'intambara za Isirayeli zasenye inzu ye inshuro ebyiri mu bitero byazo muri Gaza mu 2014 no mu 2021, maze zica umuvandimwe we. Ntabwo isura ye yari izwi mbere y'umwaka wa 2011 igihe yabonekaga ku ifoto irimo abantu benshi yafashwe igihe harimo hahanwa imfungwa. Bivugwa ko yagize uruhare rukomeye cyane mu gutegura ibitero kuri Isirayeli birimo ibiheruka byo mu kwa 10 mu mwaka ushize. Umuyobozi muri Hamas bitekerezwa ko akiriho ni Khaled Meshal. Yavukiye mu ntara ya Cisjordanie, ni muri West Bank. Yavutse mu 1956 kandi afatwa nk'umwe mu bashinze umutwe wa Hamas. Ku mategeko akomeye yatanzwe na Minisitiri w'Intebe wa Isirayeli Benjamin Netanyahu, urwego rushinzwe iperereza ryo mu mahanga rwa Isirayeli Mossad rwagerageje kwica Meshal mu 1997 igihe yabaga muri Jordanie. Abakozi ba Mossad binjiye muri Jordanie ku mpapuro z'inzira z'impimbano za Canada, maze batera Meshal urushinge rurimo uburozi igihe yari mu nzira agenda. Abategetsi ba Jordanie bavumbuye uwo mugambi wo kugerageza kumwica, maze bata muri yombi abakozi babiri ba Mossad. Nyakwigendera umwami Hussein wa Jordanie yasabye Minisitiri w'Intebe wa Isirayeli umuti wo kuvura Meshal uburozi yari yahawe. Kubera igitutu yokejwe n'uwari perezida wa Amerika icyo gihe Bill Clinton, Bwana Netanyahu uwo muti yarawutanze nyuma yo kubanza kwanga kubikora. Meshal
atuye muri Qatar. Yasuye bwa mbere intara ya Gaza mu 2012. Yakiriwe n'abategetsi b'abanyapalestine n'imbaga y'abanyapalestine. Hamas yatoye Ismael Haniyeh mu 2017 kugira ngo asimbure Meshal ku buyobozi bwa biro politike ya Hamas. Maze Meshal aba umukuru w'ishami ry'ibyo biro rikorera mu mahanga. Uyu aracyariho. Undi byemezwa ko akiriho ni Mahmoud Zahar. Yavukiye muri Gaza mu 1945. Avuka ku munyapalestine n'umunyamisirikazi. Afatwa nk'umwe mu bayobozi bakomeye ba Hamas. Yize amashuri ye muri Gaza no muri kaminuza i Cairo. Maze akora akazi k'ubuganga muri Gaza no mu mujyi wa Khan Yunis kugeza igihe abategetsi ba Isirayeli bamwirukanaga ku kazi kubera imyumvire ye ya politike. Mahmoud Zahar yafungiwe mu magereza yo muri Isirayeli mu 1988 hashize amezi make hashinzwe umutwe wa Hamas. Yari mu bantu Isirayeli yohereje kuba mu karere katagira nyirako ko ku mupaka wa Isirayeli na Liban mu 1992 yahamaze umwaka. Igihe Hamas yatsindaga amatora y'abanyapalestine mu 2006, Zahar yagiye gukorera muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga muri leta nshya yari yobowe na Minisitiri w'Intebe Ismael Haniyeh hari mbere y'uko iyi leta ikurwaho. Isirayeli yagerageje kumwica mu 2003 igihe indege yasukaga ibisasu ku nzu ye mu mujyi wa Gaza. Iki gitero cyamusigiye ibikomere bidakaze ariko cyica umuhungu we mukuru Khaled. Umuhungu we wa kabiri Osam wari mu ishami rya gisirikare rya Hamas ryitwa Al-Qassam. We yaje kwicirwa mu gitero kuri Gaza, igitero cy'indege z'intambara za Isirayeli hari mu 2008. Uyu nawe aracyariho ariko Isirayeli yishe umuryango we wose. Aba babiri bakomeye basigaye baba hari icyo bazakora. Ikizwi nuko aba babiri bakiriho ukurikije ibyabaye kuri bagenzi babo. Ushatse wavuga ko ari ikibazo cy'igihe gusa nabo bakicwa.